No sila Gospodnja dejstvovaše ne samo kroz doticaj ruku i nogu Isusovih, ne samo kroz dodir tijela njegovog prečistog, nego čak i kroz doticaj haljine njegove. Sad idemo malo korak dalje. Vidite, prošlo je malo vremena, ali nećemo napuštati još neko vrijeme, vrlo je bitan trenutak, ako ko ima da mu se prispavalo, nemamo proteze za trepavice i za brade, slobodno može. Nećemo se naljutiti, može slobodno da krene. To naravno ne važi za Kaluđer, jer oni nemaju blagoslov da napuštaju salu, ostajemo do jutrenja. Ovo je jedno svenoćno bdenje kome se nijeste nadali. A vi slobodno, ako možete, nećemo vam zamjeriti. A kad siđe s gore, za njim iđaše mnogo naroda. Ovdje sam samo prešao malo nazad, nastavimo ovdje. U naše moderno vrijeme mi imamo sliku toga kad se prenosi sila preko haljina, odnosno preko hitona Gospodnjeg. U naše moderno vrijeme mi imamo sliku toga u sili električnoj, koja dejstvuje direktno ili kroz naelektrisana tijela. Tako i u sili magnetskoj. A pritom ovo ne može da se upoređuje kad djeluje božanska sila kroz njegove haljine. Ovo što je nauka danas otkrila i naš sunarodnik Nikola Tesla, to je nešto do čega smo došli mnogo kasnije i na lesvici tih sila, to se nalazi tamo negdje na najnižoj skali. Mi se sad time oduševljavamo, a ne oduševljavamo se projavi božanske sile kroz odjeću njegovu. A nemojte onda, to je onda bruke i sramota. I zato na tome nema Božjega blagoslova. Dobro, naš dobri, vrijedni, pametni, genijalni brat Nikola je završio što je završio i hvala mu, što bi rekli, olakšao nam je život ako smo prepoznali onoga koji nam je spasio život. Međutim, ako ne prepoznamo Hrista i silu njegovu, a prepoznamo Nikolu, neće nas Nikola spasiti. Ne možemo vječno živjeti napajajući se električnom energijom. I zalud ugrađujemo sijalice u mrtvačke sanduke.